गुरुमा पाया त छ्या जान कौले बाला पुटु केबे उना जाथु हुन्यो छमरी जाति उज्जा मेछमेसे लादेका अले न्यू पिता गाडिया वो जाते थलो यो डाक्टरी जाते थले छके 15 पाटी छके 5 पाटी तया कुबिया तिलाका ट्रेन कामा जा कुबिया गन मोडे कुसे यंका दुगम बैले न्यूरोड गेटे गने दिशा गेम दिक्यो अनि 5 पाटी न्या पाटी अनि जाथाउ अनि जिन्या पाटी टिखला यंका नक्यो छिगो जिगो जिगो जी सक्कल नेवाय मंकास नेवा YouTube गुरुमापा यिंदेय मस्तनी से ल्यामवो बराबरी पिंसा तक ना नेना तौगुदु ये इतुम्बहा केश चंद्र महाब्यारली से गुरुमापय इतिहास व धार्मिक परंपरा स्वाना चुंगुदु किलाग त्वाय ज्यापु समुदाय दे दस होली फुनिया दि ये तौरंगु तिन खेले गुरुमापय त जनका तजिक जात्रा न्याके गुये गुरुमापया त छ्या जानकी मागु ख थुकिया किम्बदन्ती थिथि कठयत इतिहासे थथगु कथ गुरुमापया विशेष चोया तगुदु थन न्यवया चोना ज्यापु संस्कृति या धरोहर गुरु इन्द्र महर्जन थगु सक्रिय जीवने कना तगु गुरुमापया इतिहास परापूर्व काले इतुम्बाहले केश चंद्र नाय जुजु छमुदु केश चंद्र तस्क जु मिते मामु जुयाचुन मितु मितु थके दुगु धन सम्पत्ति तिसा फुक्क बुके धुंकान थम जानेगु नुयागु देमन बुकुगु जुयाचुन थके दुगु सक्ता श्री सम्पत्ति वितुंका अनुवने थनुवने मधु दुख सियाचुंगु जुयाचुन केश चंद्र जुजुया तत छमन दुगु जुयाचुन वय तता थबहिया गरुड जुजुया त बिहा त मलानाचुन थ किजा जु मिता फुक्क श्री सम्पत्ति बुका दुख सिया चुंगु खना थ किजया त यंका लयुगु जुयाचुन थ तत या थैन केश चंद्र जुजु नपथे तु तत या थास सामान्यंका जु मिते गुया त अनन यक्को दुख बिगुया त थ त जातना बिगु लुयागु देम मिया जु मिता हुनु वय लिपा तत मेसिन किजमेस्त होया केया भि जातना बिल जातना बिगु देम त हे जनावना जु मित वनिगु जुसेली ततम तमहेका थ किजिया त बे जातना बिल थ त अथे बे जातना बिगुली तस्क नुग मछिंका वज पोचिना थ तत य छितोता उत्तर पाखे सोया उजुयाच वो छगु तरंगु घनघोर जंगले थिंका तस्क त्यानियावल अनस तु झासुलना चुंगु जुयाचुन भच्चलिपा तस्क नेपित्य नावल थमा हयागु जान्ने त सोबले वज फुक्क फस हया चुंगु खना तस्क नुग मछिंका पानासा नेतका तग्गोगु लुते पाना तगु जुयाचुन त्यानुया हन न्यवयाचुन अले बखु तवया वो पाना तगु जा फुक्क नया बिरु केश चन्द्रया न्यलचाया जान्ने त सोबले फुक्क जा बखोतेस नया बिगुली नुग मचिना खोयाचुन वहे इले अन बन्देवी प्रकट जुया सुजुल ढकान्यन केश चन्द्र जुजु थगु परिचय बिया थत जुगु सक्ता ख बन्देविया त कबले बन्देवी जनया वोपी फुक्क बखु त सता लुखी फाना बिउतका आदेश याना बिल बन्देवी आदेश कथ बखुते से लुखी फाना बिल अले केश चन्द्र जुजु वल्लु जोना थगु छे लिहावे त्योबले लुयाकु छ्यातुया जोनावे बफिया जोन अले वो अनसु दैल थका उखे थुखे माला सोबले अजंगया गुरुमापा प्रकट जुया केश चन्द्रया त ने धसोल उबले चलाखमा केश चन्द्र जुजु वो गुरुमापया त पाजुनाला हेका वहे गुरुमापया त लुफुक्क कोबिका थगु छे बना हगु जुयाचन अले इतुम्बाहले केश चन्द्र बिहारे तयात वो गुरुमापा लिपा जुसेली दुख बिगुयाना हल अले मनुया मचतन तनिगुन जुयावन अले सकले मनु त ज्ञाना सुला सोबले मनुया मस्त वहे गुरुमापा नेगु याना हगु जुयाचन अन सकले मिले जुया केश चन्द्र जुजिया त धावल अले वो गुरुमापया त
त्यापजोले थौकने बुराख्या CLCया अफिस दुगु थासे यंका ते यंका अनन अथे हैका हल अनन वो गुरुमा पाया त केश चंद्र जोजो तुंखेले ते यंके त सोबले वो गुरुमा पा माने मोजो अले केश चंद्र गुरुमा पाया त नी छमुरी जाकिया जा मेज समेसिया लाव 84 व्यञ्जन नके हेगु बाचयाना अन तुंखेले ते यंकल अले गुरुमा पा थमा अनवना छुजेयागु तका नियमले केश चंद्र सुंग चाग नाप मुना चोंगु दक्को छुटेना चोंधका ज्याबियुगु जुयाचन आतकन तुंखेले सुंग चाग छुटेना तै थैगु नेनेदु वया प्रतिक्रिया रूप थौतक किलाग तल गुरुमा पया त जानको वनेगु जात्रा न्याका वया चुमुदु केश चंद्र जुजुया त बखुन नुखी फाना धनवान याना बियुगुली वहे बखु तेगु लुमन्ती कथा आतकन इतुम बहाया सिंह बहाले दुने गोला लक्षितक बखु ते त वानकेगु याना वया चुमुदु नाप 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 गुरुमा प सम्बन्धी पौभा गुला लक्षि वेगु चलन दुगु ख तर आवया उगु पौभा वेगु चलन मदे थुकला गुरुमा पया त होली पुनिया दिन बहनी गुकथन जान कौनी उकिया त कया किलाघ त्वाया हने ब म चन्द्रमान भर जनिया नुगख नेनाटिस बाला पुटु केबे उना जाठु हुन्यो छमरी जाकी उज्जा मेछमे से ला देका अले न्यू पिचा लगा दिया वो जाटे थलो यो डाक्टर जाटे थले छके 15 पार्टी छके 5 पार्टी तया कुबिया किलागा ट्राइन काममा चाहिँ कुबिया गन मडे कुसे यंका दुगम बैले न्यूरो गेटे गने दिसा जेन दिक्यो अनि 5 पार्टी न्याफा अनि जाछाउ अनि खिन्याफा चाहिँ टिंखला यंका नक्यो टिंखला यंका गुरुमा पे पूजना उते जाछा जुंगा अनि वो भक्त जन पिन्ट दक्षिणे जान क्यो जाया गुरुमा पे विषयले आ खेल केश चंद्र आजु गुरुमा पे त दु पुजेका हो अनि गुरुमा पे खाने छिदा इतुम बाले उते ठा दिया तैतो लिबो जोडी से उते ने मगनाउना बाछु कारण ख मस्त ने याना होला मस्त ने याना हो ने छन्ता आठम तयाम जी मफ्ट सेटिङ खले चो त्यही के छन्ता बरो दछि छका छमरी जाके उज्जा नेक्स्ट में से लान के दगा बाचा याना उते टिङखले त्यही गुली ला छि थो किलागा प्राय मर्जन समुदाय जापु समुदाय पिस वो जाठी जाया पुजी जाना या नक्यु जाना अने या यान्चनो बिसं गुठी किलागा त्वा खला गुठी खला पाके ठोक्या यान्चनो जिबा विषयले थोन वडा भेटे खर्च दिएको अहिले डक्को ठिटो जिम्मे ट्वा खला किलागा ट्वा खला पाखे खर्च याना ठोक्या यान्चनो जुल ने छमिया माल अनया जा एक मुरी जा कथा जाति न्या माल जाति माल ठोटको गुठी खला पाखे यान्चनो दु वडा भरि बजेट वेडो बजेट जिम्मे गाना मगा राज्य में सरकार निकायना राज्य चाहिँ स्वयं मसो थके वडा समस्या चाहिँ भरि खर्च दिएको मेरो खर्च डक्को किलागा ट्वा खला या गुठी पाखे सञ्चालन यान्चनो जुल खर्च बढ्दै जान्छ ल्यामटा एकदम उत्साहित एकको ल्यामटो वही अहिले हाना गुरुमा पे जा विशेष जना किलागा ट्वाई पनि काम जानेको कुबी माउ चाहिँ प्रावधान दु ए जुन किलागा ट्वाई काम चाहिँ जुन मस्त जको ल्यामट जको वही अहिले जाको बिले प्रतिस्पर्धा जी ल दक्षिण जे बालाम जाको बि मेस चाहिँ जाको बि गइ जाजी ओना फुटु के मन पिताया सिंह बाला दुनताया जाको बिया नेप्ला न्याउने ओना नेप्ला दिउने ओना याना अहिले पर्फेक्ट बडी मोनिट जाको बि गइ जाजी तर जाको बि बेला गर्न मटेको छ यंका तिनले अब दुगम बैले गने दिसा झन् चाहिँ दिक्यु र बागन विषयले अहिले नाटो भया मेस्याउ ज्या अहिले बागन इन्सन जना वे इबे नाकि बागन थाना न्याउने वनी अहिले जाको बि दु वनी र मस्त ल्याम त डक्कै वे दु वना ग्वाली याउ अनि तिनले न ग्वाली एकदम ल्याम त उत्साहित नखरा वइ चौंदु किलागत्वाय ज्यापु समुदाय न आतक थुगु गुरुमा पया त जानको वनिगु जात्रा न्याका वया चुंगुली इतिहास आतक न लेना चुंगु दनि गुरुमा पया त छा जानको वनि छिगु जिगु जिगु जी सक्कल नेवाय मंकास नेवा युट्युब